Sachisen pat kuble ye fi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong u mau por. Habing ye ya chaprang bat ka khubor hagani ka por. Tugini pe ye ki mat ki ba kongsan jong go khubor kumne. Bakular kintiu tulop weng shua ka fastam ya ki jingye ki. Shitayo ai por biang ya ka sorkar. Shim ka bu ki cyber cafe ya ki samla penrung gerteng haka CUET sha umentri pensengo ka hito. Lada ka sorkar ka ajaka ya ki harijan ka HNYF ka lapen kre bantur shathem yo maulong. Lada ka sorkar kandang ye menti ki jinge ki beteng e nangni shakmat kin sami. Da ka bike rally penlong ka office u deputy commissioner kum ka jinge shimmenta ha ka North East Festival arajar arpuar. Ki briu ki besong beany ha ka jaka jong ka sorkar kilas dang mandawa sa ka pisa. Yo jinghikai ki Muktiar ka district halo ka case information system. Ki Nohikai School Ad Hoc, ki Bahapo ka Shatri, jong ka Federation of All School Teachers Association, ki lapan bana banweng no shwa shipor, ya ka jinga ki baklemput sengi. U sekretari jong ka Fastom, abakran syakinong thok kubor, akasingi thok ding hasilong press club. Ulai tu bawatlah ka sorkar, kaplat syam lakot dekran, henry ka association, kaliyo ki jingkular na kaliang ki officer, jong ka tanat ka pulih putih. Bakin sara, ya kimat jing dawa jong ki syaka sorkar. Ulai tu bakane ka jing sange ya ki, kan sedang nadu ka sengi nengkong, ka ar tarik jamang, hadu ka sengi thok ding, ka henry tarik jamang, balada ka sorkar, kamla ban AA, hakan ka tayo, kinuhikai, kin sapteng biang ki jing ya ki bakam tang shushu. Kum ban pen kemau hang ni, baka fastom, kalapan bana da ka jing ya ki baklembu por, bakan tup, ka jing boykot iki kelas, ban korek pepar, bat ban omin shimenta AA, haki program jong ka sorkar. Ni wan hane mentana kit khot jong ka CEC ban ai ka jing keren ban pensyai yani ki parano hikai ki badai ki member jong ka fastom halor ki kato ka ne ki pam ki ba ka CEC ka ba la shom ya ka meeting ba mendin ka singi arko pratarik ha ka ba kato ka ne ki resolutions ki ba ngilai rai ha ka ne ka meeting te menta ka singa don hani ban keren but ngakwa ban pensyai ning ko nge ba isar me bon ibare spokesperson jong ka fastom idon ki program ki ba imla ban pet nakata ka daw nga ko secretary nga haban sim ya kane ka jing kli man kasngi bangan keren haka nakaliang jong spokesperson te kabaning ko nge ka ba kwa ban pensyai ya ki para dekhot ki para nong hikai baro jong ka fastom bangi idan ban persngo syaki ba menin kasngi ngilayo pedang ya ka shiti resign jong u presiden u ba Kenneth Shadab ha ka ba ula ai syak office ya ka shiti resign jong u ha ka ba ula ongru ba un island ya kiwi pat ki member ban shemiti ya ka shuki jong presiden te ka CEC ka bala syam kerki menin ila shem ban ila pedang ya shiti resignation jong u presiden jungi ba Kenneth Shadab but namar bangidon hapren gajing ki but bangimdon sibun kapor bangin ya elect ki members thamai lene bangin pen thamai kino kitkam te nakata kadaw ngila penkiw no ya vice president bon simtino ya kasuki jong president but ita i babu dining roy but nado menta kasngi ka CEC kala penkiw no ya vice president ba inlong ba simtino ya kasuki jong u president but ya ka shuki jong vice president idang bat hi da uibai ru president namar ngidon arngut ki vice president but ya kata kasuki rabat i Sir Kinstar Mumin ibade i dekhot jong ka Muksta Nagoro Hills te kabaar ko aban penpau hangni ba halor kajing budin jungi na ki CEC ya kajing trekam jong sorkar halor kimat jing dawa jungi ngilap kato ne ki jing ki answer ki balong positif na ki office ndey na ki minister ndey na ki office but halor kane ka sorkar kala penpau hakila pathai kubor ba ka sorkar ka kerpat ingi ban ya trilang but ka kerpat ingi ba ngin pen jajai no jiki jungi but halor kata kapang ngi menen na kasi isi ngila rai ba ngi penjun surno
umdei bang yuweng ya ki indringin penjunsur no menta shitayo tek ngin penjunsur but ngi kerpat ikino hikai ru ba kin lek phai no shaki school ki nong hikai ba le ki correction evaluation duty jong ki ru ba kin lek phai no shaki center jong ambush hati center ba fair but kiwe ru ki duty dan ki ba ka sarkar ka ai ya kinong hikai kum ki exam duties ba kiwe but ya kinero ni naka seng ila arai nak sisi ila arai ba ngin ya sim menta shitayo but kaseng ru naka rai jog sisi ngila aipor yak sarkar menta shitayo tek bakan pendat ya kijing yakimat jing dawa jungi but ngiru naka seng ni don ban pensngo sak sarkar bangi kloy ban yatrilang ni kloy ban wan sakami jong jing yakren but ni kloy ba ngin pelai por jadi bangin yakren sutu jingbut but ngikloi ru ba bangin ya trailang bar sarkar hakino kino kibenta lada sarkar ka ayangi ya kimat jing dawa jungi ha ka jing thok bar kata kadai karai jong ka CEC ka bakado ka CEC kala shimbe kane karai ba lada sarkar kamla banle AA hapo shitayo berkata kalau banadu mandi nadu lasinin kom ngil ai porek sarkar hadu sitho di kabamur hapok kane shitayo lada sarkar kamla banle mangi kidkhot jong fastom ngin shim dakawe per kesinjam hakaba ka jing yakhi ji kan long kamting shushu bari ka bangile menta bangin sapai hakata kapor ba kasarkaru lese karena ban sadem ko siulang krup bangi ha kade jing kane kajing jenjar jungi bar kane kajing dawa jungi but ya kata ka bangin sa shim ya karai bangin sa launch hakawe pat kajing yaki ladak sarkar kam ai jing ladak kam sarkar kam ai response ngin sa ya kata sinjam but kata kan salong kasinjam ka ba ting ka ba kala ban long ro history le se ya ka state jungi te nakarpat iki para member ki para dokot namar bangi niyo ya ka positive response na ki office na ki minister namar hado menta ki minister ki pat khot ya karane chief minister education minister reng issue yo jingtep kato kane na ki office ki bangi follow up but halor kata ni issue penjensur ban ni karpat iki no hikai sobha ban ya trelang namar ba ni kwa ban sim da kane ka sinjam ka bamanta bangi ai lahat ya sarkar shitayo bahkan pendak ya ka ba ni dawa hakane ka jing bodin jungi ni kisni village for education department but ngiyo yo ki file number but hadin kata lada ngi kli yaki sai kala poi but maki kimla ban yetu ingi sai ka poi number maki ru I kumba kabun ba ka benta bagi haban le te makir kentip exactly ka don sai te hakajuro kapor nama bagi dang apa hapo planning department ba ngin ki yawat ki file ba hapo education department te nilai kendur ya DP walang but mai ila ay ka positive response ba chimkia but ila ong bamanta kasi in move no ka file te halo kata ni nisim karai ba kan adai ka positive response but ngin nang ni sakmat ngindang yai follow up susu ya ki file but ya kan gajing ai response jong di officer but ngakermen ba kan kan long kapasiso kumbang ili barus kato education minister ulam ba ka sarkar dal kanumla ban upgrade yang isa ka deficit system deficit pattern te niyo ka response kaju ba ya menta ka sarkar ka ay yang ita ka enhancement but ni pedang ya kata ka rai jong sarkar ka ay ka enhancement ni dapat jing sokya kum kinong hikai ni dapat jing sosi da jing sokya ba ki khna school kibun ki som hayeng ki don ruk besya surok ki don bali sa school kita mi jing hikai ni tengi kum kinong hikai ni ba don ki jing kli ngimla ban su pe ki khna ba ki do no ya ka jing hikai ba ki de ban yo na kata ka daw ngisim de kana karai ba ngimla ban si I kana
ngisem na kata kara bagi day ben late sa school lakuno kuno bangi hape bangi don kata ka jigit kli bangi hape kana aro kata ka day kawin bar kabaar kalong kata ba namar bak sarkar kala ay ngi ba kumba education minister ula kren ba kajingkhang ka pli tengiru ngi kermen ba kini kisngi kata jingkhang jungu kan pli ke na kata kadaw ngi penjungsur tang menta sitayo Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization nekahito kalalek bani kendu bat IT dagador khas hakmat umentri katanat pule puti jong ka sarkar jela hadin bakaseng kelayo ji ujor na kiba bun kisamla kiba penrung kerteng ilade na kabenta banyakun ka Common Universities Entrance Test nika kuat baki don ki cyber cafe kiba shim kabu kador bai penrung kerteng haba keren cekinau tok kubor kasngi tok ding hasilong press club uba dan bok dekhar ubade presiden jong kaseng ulai tu bakaseng ke persya na kamentaban penlong ka Common Universities Entrance Test henry na kalian umentri ulai tu baka sarkar jela kamla ban le AA namar kadai kabal pentri kam daka sarkar pedang ulai tu baka bai penrung kerteng kalong sanspa asan po henry kidon ki cyber cafe kibashim henyo hadu praspa AA Tamenta kasi kajingwan jungi sipo Selong press club kadai halor ka agenda jong ka kuat ngil awan ni kendo i diction minister ba la kemen romboy entah kasi ta kajing i kendo ngil ay ka dorka sambang i persya ya ka man penlong ya kan Common University Entrance Test te hadin patangi la ya syong ngil ay tai ngil ay sani na kaliang ka jongi seng hitong ngil ay ka suggestion sa ka government jong ka mekhalya Bakan shim daki lat kilenti bante lakam kam tam ye kene ka cyber cafe ki ba la outdoor hadu news pa praspa baki khna ki la complain chingi ba kafis ka dai san po ngir ngala check lang ba ka website ka register online ki jungki te kaliang ka assurance pat ba u education minister hadin menyelai keren menyelai suggestion pula menjur man penlong de kata ka online ban hikai kumno ban le admission bat ban ayeka coaching class tangsian kila le keleng gi district bat haka je jingkli ki jongi ya ka center hangno la de set up center tu blong bet kane ka de ka bala le na poka central government yang baga NTA te ni kerman scam bakane ka government bade hadu menta kamdon ye ta ka jingtho ndai ka dei barbali ka bekran ka sarkar jilla baga di education department patka central government teni kermen scam bagane ka sarkar kanla ban penbiang yiki kibadan kam katkum kaneka kwet exam nakaliang ko jongki kila sa khoj bet ka ongba kane kandei be ka direct napo central kanaka NTA naka state kamdon betai e ki kimnut banai asuransi enu nakaliang ko jongki kajing thumu jungi bani wan nan kong yang ban persya badai ba hadu menta nyempat ya kita ki center tengindala kendu hangtu bat markhamat bat education minister ila yatho bong kala don kajing ya keren barbali kajing tho bakin set up ya ki center man lagi district ban ai ka coaching ya kini ki khna ki ban yale ya kini ka kwet exam next week ka puken proses ong shwaban sedang ka exam to komot ka facilities kan biang ba talada ja bakane ka facilities kam biang shwa kini ki exam ni na ka leng kaseng ngimban se bangin shim rakwi ki lat klenti ban ya keren bat man pembore ka sarkar man pembiang kini ki facilities ban na kaleng chungi ru ni la dap check ya ka register online halor ke ko bede ko kwet te ni ka don ru kalat ka ba ai lat ni ki khna ki badang yele ye kan ke class 12 la da ja ba gem phadio result ru te kila ban attempt je ka to ka exam te na ka to ka jingkeli ru ni ba ka don hadu san photli ki jingkeli bat kila ban attempt hadu saupho tang to kilang ki language ru ki don hadu khalai te nindala pe je ka to ka language hak to kurkom nong nakalian jungi ngila sungdai baka sarkar bakan dai ban sim initiative wut ban bangkloi no ye ka ban pendrung ye kinten khasi khnang ba indala wan kum kini ki judge exam kari ba kejit pendil jungi kan yo kita kila ban jele exam da ke kinten la jong सरकार का आज का की कला अपन क्रिया उपाय किया है का
Land Transfer Arts kadang buat kalapan kriya kata buat kapoin ke baarang kuat ban bu ki kita ki harijan komiti ki ban direct maki sarkar buat ka sarkar ka di ban ka kamden bor makine kamden bor sarkar pat ka balai pat ka bang kuat makan syah ni mana kalian jungi geseng balada sarkar dia skmat halor ka ni issue mana sakai ki ni rumbon si in turbej pot motor nginon persya baik kata ada begini pankre ni pej ke sarkar kan ne ke kabalai pat kalong balah balai mi hadu ta lai spa tam kan bejing tip tang municipal ki don do spa rangot tre ti ki pat mer ngam la tim ri sarkar ka de banyak de service rule mara ite ki government employees ki de ban don ki kuotar kan sa bat kim don hok ki do ban ong ba ki ken sa do ang ni ki bagi di tangki government employees dalakut dalar retiar kaban ne shin system no jong dan kali yang jungi seng ni nam sya dalele ru ta da baladak sarkar kam kabui pat mali bak sarkar pat ka muslim ki yang the kajing bu muslim jong sarkar kajing pendile jong sarkar ki yang the kanang ailat shu ki bakin nang yo bor nang peni ki puj ki yujaki te nakaliang jungi keseng ni msha lele taro har det adang ala poi ka chama poi ru compare lada kita kisgo bubun kita mero jungi ki basha naga pors dagi sya kendang sarkar sya pendek wa ki dukan PGM wat non kami gini apa kana project bahe kawan ki surok ki furlin gini kita ya sarkar kale mu kita mero jungi kajupuron sarkar jungi kendang be ka boran apa di force pak di pulit tang tengi ngelamat gitu sebelum tu dau kiru ha idan kita lagi membuat suatu wat man aga jaka sarkar le amno kendang bal te belai pat ki thiang te dan ayu mungkin ni sarkar ri wasap pun lada kimla ban weng ki thi kan ha pang hiar ski hiar na ski ki dan don bat kwa man kan sapoi pat kalong ba lada ki pen sarkar ri taminit na kam ski Kajing yai dawa jonggi kenhon baper rengkat ki ba jong ka than mausun ram ban penyo ni kentiu no ya ka community and rural development block mausun ram sya ka mausun ram civil subdivision kala nang yai sawa kat banang mi kisngi badia ka jingelang ban pensyai ba aru tanang yai penlong haman leki jaka kumcha ha ka baidei bat kane na kaliang jongki kenhon ki bahap hapo jong ka mausun ram block ha ka atpu pratrik uyayong kila penlong ye ke jingelang hapo ka shnong pongkong East Kasil district halor ka jingmithi jong ka sarkar ya ka jingdawa jongki ba ban kentiu ka dan no ya ka mausun ram block sya ka civil subdivision ka bapura ka kenhon ki seng bhalang jong ka mausun ram CNRD block ka kentup ya ka HANM KSU FKJJP HYC but HUAM ki pensa jur halo kani ka mat jingdawa namar banadu usnam kharkandai spa an riwar lapan long ya ka mausun ram block man bakadang don hapo ka jing senchar jong ka sarkar asam but lapan scam pat hadin baliyo ya ka jilala jong hausnam kharkandai spa hanyo puar ki shnong ki badon hapo jong kani ka block ki long shis pa an riw sautli ka jing don jong ki nong shong shnong ka long kumbasan pu sa hajar tam but kumbasan pu pra percent na ki nong shong shnong ki dei ki bala nang lastan ngan ya tu ya pi la se ki pat ba Kim Shai, kai kita ke civil subdivision. Balai dan kam mandawa. Kan long nganong ye pi. Ki kam papi julet haslong hadisi office bat ki wei ki sat terekam. Lada yo ya ke civil subdivision. Pendam kam syu ban la haslong. Pinuan hamau senram. Kabai kali kadeban long tang sao pho bat san pho tang ka kalabiang ki kam jong pi kelabit dot na dong sidong kajing don jong civil subdivision ka penroy ka yo kekot ka penroy ka jingwa kam yo jam jong ki samna ka pen kiu ya ka jing na jing sta namar ka jing bon ngala non ki jaka pule ba per kinwan laradon ka civil subdivision pat ki wei pat ki kerja training center ki bangila ban bu haka headquarter jong civil subdivision ki samla nganong ye pi DNM lada bu training menta don kanunu kerja training ka balong training sujan la ka balong ka training mekanik la kanunu training ka bal kondok ka sarkar le hamau dan diang ki pat ba ton ong hasilong ki samla ton ong hasilong ki la that ban le
Tenama kata ni don kam yang civil subdivision. Nak kata kisipon kijunan kam jadi kum kipat ba. Tenama kata shua bangan shop. Ngam don sipon bandong. Tang kawai secisi yang ngamul batang. Baka civil subdivision. Kam day nak kata jonga. Kam day nak kata kini ngeram semalan kepada hanya kemat. Kam day nak kata kaya sam jonga. Kam day kadang kadang senang tahu jonga. Hari kadai nak kata kadang kata jonga mau sendam hibarak kawai. Kadai kabla rimtam. Nak kata kata i kumpar kejelah kejungi kale kunsan kundu. Ya kamu sendam blok. Lontik kamu tu pada. Obalai ya katera kepala ya blok. Kamu apa suai kunsan kundu upai tiki kun balapan kahi dalale. Tikunta hakesensa kekedar nodon menong hakan ngepor dan diketin masyai bagi nong mikmat kimasyawah sekretariat kimong kimentri jongka sarkar MDA bagi mendai bentai silakat mendai bane kum kipala nak kebeta ki kunsan kunrut dan nama kata ngidon hakan ngepor batong habaki wai kiyok balai ngingem yok ngidon hanne bane tu epi ki jing sisa kita kecil sah kita makan mana makan kapor. Kam day bangi bisni kiwai, kam day bangi puluhan kiwai. Ngisngau serong, lada kejelah kecungi. Kapan kabun kit snap trekam, lada kapan kabun ya kijaga trekam. Ban pensuk ipai pa, kila berlong ki distrik, kila berlong ki blok, kila berlong ki civil subdivision. Tenama kata ngajon artelik cing sisa tang ki example ban sai kedar ki pai pa. Ngani tu ya pi karanikor. Kepada manusia lapunya yaka administrative unit batang manusia kalau civil subdivision hatur ki base nak kriteria nga tengok ngam baik ngam ngadan lepin sisah ni 10 kilometer naranikor siamo kurwat kablo kahet quarter jongka district jongka kadoannya kejunan berutang 10,000 something kayo civil subdivision kapenur slah kadang san punya wajar tam mereka kayo civil subdivision mengipang hidan dawayu kum kamu sendam habang hidan san pusa wajar haka sensus hajar kadwai bak cispa anda pusa utelikisdong haka sensus hajar kadwai lading ikannya kamenta ngidon cispa lai punya utelikisdong bak ngidon beriu nreu pau hajar tam kumba kalau mentah iu kejingki jengsar jengki dong ni kemat kejungi hari i bagar kejingki jengsar jengki dong kemat kejungi kasulong tang kata masa hangte hapo assembly lane ha kejingi kudu simet jengki dong ni kemat kejungi hari kane ka klemrung syaki mensim jengki beriu lane syaki mensim jengki berdok persnam ki berdong bertahan kejungi ki basyong ki basa hakini time bordar kejungi ngidon ni ka hok bang itawa bak kadiru ka hok ba sarkar kadai berai ya ka civil subdivision ya ka mosunra ladangin kenya ke jingjang na sor shilong shadu kisnong ki bamar kha ba Bangladesh ka poi da 4 kilometer ladangin kenya hakalian ka jingroi hakajington riu ngila pak ikisan pusau rupazar balarangin kenru ya kejington jong office ke sarkar poper ilaton hamban la kidong makila jong kedi kidong bordar kejuni ladu kidong mabak modon syadu kidong barat dengar bat kini kitan musau sumperu kunju kiai pat kidau kiai pat ki lenti jong kejingnya kenti ki bae ya ka mau senram civil subdivision bar kan kentiu ya ka syaka civil subdivision ko pura ko ki pai nomor kata kopor kani kopor ini ki pai kebangi hak perkat saribha wat mumsyanya tangi kisang balang wat mumsyanya asyuk tangi yakinu ilam gejuni ki basyong harte apo sekretariat hari kini kopor kebang pi kum ki paipa jung rong bakatan pire ban besar bakari ke sur jung paipa ngatarai kepala banele kepala banrat bengkong yakinu ki jinge ki ba kum kisang balang lane kum ki sorga ngala penong bagi menti ya ki jing dawa jungi kum kisang balang ngapa kli kisam rayat bat minyak menong ba kadai ke blok kebla rimtam hari celam di karya nado pangidon hari celam di Asam
lapli yang mau sulam sini di blok. Tekumta kalau ini dan kam kerki no ban inti berdan lo yang mau sulam sini di blok siaga civil subdivision. Kenapa hipat pak? Kapeng sup dengan penjan yang ka ubis lekam befair. Jom upai pak kebakentum yang kuat kakia kebakentum yang pulen putih kebakentum yang ka ICDS ka PLD PHC bat QA department ladang yo yang ka civil subdivision kalau ke jimun toy bakrau nak ta ki patai paket jogi kun kiti jingi kebadangwan tekum tang ngasuh batai ka po ka i ba yang kena ekonom saya barang bagi pada bagian air kiti kemon kiti katiang bagian snokti bat kena kecing dawa nama kena kecing dawa kebabian bat i ba ka po bagian pen kesil ya ka soda kibra hintai po skatrak bagian air tang si krom ban perlakuan mo yang kena ke civil yang kena ke masulam sini blok saka civil subdivision kaya lala kaman belangkam kalau siya kacing kurkur bakraw nam lagi kon kiti jengi ibat i patang paket kibadangban ni kade yang ipat pa bani hagane kanti ngin hapan mi sakman la kalau akan ngedur ya kabak ngi kum kinelam sengbalan ngin yalam nakam ta kejingpiang jogodong kathan kejungi Bapak bayi namar kata hagane janmit nakot daga jingso kia ayangi ketika dian ketika mon bangila ya kapan perkurong ya gani kejing dawa jungi kum dikenhun seng barang nasnosni ban nasno dia banang magri ko maka sarkar kakloy ya kapan penbela ya jelang kejongi kum kawai nagi jaka Iba penanam hak hai, ke gambling sandar, ke bapak nampok juga dirinya. Hak jaga bagi penbena, ya ke mau senam, sinar blok kum kawai nagi sibuk susah ke batamai, ke penbena apa, ke keluar penbena, ya ke setiap kejongi kum kawai nagi setiap bapak halai nusuk. Kata gelong ke kebak ni kum kino elam ngidul jengkerman rege kebang nomor berong kumba ke kurar haswa ngajar katra mentagane ke genti pidon hang sorga kono dalam NPP dalam UDP pidon hang sorga gini opor ai yangi ya ke civil subdivision kata kade ke jingkwa ke bahmadu jongi kum kinong sungsno kata kade katawai ke penkia yangi kum kiri pa yang snong jong ko sunram sing develop tang UMLA marway jong mau sunram ulai bandawa civil subdivision hawilai kipat pa jong kemongrat kilong kami kipa ikon kilong pa kami isamla kami ringgat poroble kilanet pendawa di hajar pan porolong ya kemongrat civil subdivision kata kade ke jingbakla jong kinoelam jong jogadong kathan jong mau surat nganong ibi bata mentaka genti nginom repeat you ya kata ke jimbakla jogi dalam jongi nginom repeat you hendai ngide ya kapan penurang no mentaka ke genti hapok jongi jingilam jongi komki kunhun seng balan mau sunram saya di blok galai potrik jong julai kadai kesin jam ke penengkong ya kebang lesim ban pensya ban pani kejingkersan na ki nongsong snong jogan ni dong ngatan mau sunra hagadai kesni lai potrek kin nongilam jogi snong per kisim
Kipadam nagnega jaga kajongi kathan mo sunram kilawan simanta. Kipulangkal parti mo per kilawan simanta. Unong mikmat UMLE ulawan simanta. MDC ulawan simanta hagde kejingilan. Pada kau kasur kilawan bagi dewan Krishan ya gani kagunhon ya kejingilan jongani kagunhon. Namar kata hagani kajanmi ero. Niwan hagani keshkam kejongpi banpan ya kejingirsan Shania angi ai ketika mon ketika dia jompi ngin persang kat bala bangin penurong ya gani isu ke dauba jongani ke dong ke than nampak dan banjo kinongren bersekmat kiada bankren ye pun kinongren hari ngasukwa menetu ibi pat pensai bawat skri nanti lewat sim bagane kabensan kandai kabensan jongno ni yos Kikana rukunnya gombai, hari ni kuat dan clarify, ni kuat pensai tak ada, bahkan kerensan, kandai kerensan menyokong yang hari kerensan, telah ambil nadu kisnam asli mencua, badin, bangilai mirjimut kumkipran nong yalam, bawang imat nilai cisen, nilai cikenhun, bani gendo yang sarkar, nangalang jangan apa penipu yapi, lasansen nilai gendo yang pun kisarkar. Lasansen ni apa iki dorkas memerendam naran kenhon cha sarkar kebakut iki kedai ngidang excellent bak ngidang studi behal ke pagi noren ngatrai iwe kenhon do jalet ni kendo ba pedang yang iku sangarang ba badalong yalang ba ang kapor ka yang ni bani teli kejikan lama kejikan kenhon kenang position chalo hale nang pagi dawa dosan ngin kliap mo iki lama iki kenhon jongi ngin pelang tagawai kesun ke baklan ban lecture sarkar ne ban lecture pai pa ban pan yang dikersan kenang menginjat yang ada isu macam ni ke basateng bun teli ki personal kum ka jinge shimbenta lang ha ka North East Festival 2022 ka badairu shimbenta jongka azadi ka amrit mahotsav ka jingra kheda pnyau pesan snem jongari India ha ka ju ka por ka jingdap san pos nem ka jilla bat kum jo ru ka jing pen safriang ya ka khubor halor ka hok ki khna kinthei beti bajao beti padhao ka office jong deputy commissioner Ribhoi district mentagas ngi ka lapan long ya ka rally thuk bala shimmenta la ke kenhun nya baik ke jilla ya ke tei garali la ple dau arpit upada deputy commissioner ka Ribhoi district kum ukongsan ha ga jinga don lang uba MB tongper additional deputy commissioner ba Didi Umdor president ka Royal Enfield Riders Association of Meghalaya Riram bat ke kenhun kinong nya baik ke jilla hapo kalama jong ke Riram lengba ke tei garali kan long ru ka khubor lekmen ya ke district hadin bakal yo ke kedan basan napdeng jong ki aspirational district ha kari India da ka jing angnut banpoi shaduk ka kerdan ka penengkong kani ka rally thuk kan sedang na plau jong ko office u deputy commissioner Ribhoi district nang ta kan le sha Jorobat kan wan sha umroi batkin sawan phaipat. Thank you for inviting us with this program where we are celebrating this 75 years of independence, 50 years of statehood, and then Beti Bachao Beti Padhao. And thank you, Badampe, for being kind enough to call us to participate in this rally and this celebration, Konglinda. So I wish again the best to Ribhoi district under your leadership, sir. So we hope that by the end of this year you will be number one. We will be, because I've been here, we will be number one. And another thing, sir, I'm just like to announce that we are having Rider Mania, where we expect around 2,000 riders. And the venue for that we will be doing in Ribhoi. So in the month of January. So looking forward of working with you again. It will be a part again of celebration of the 50th year of statehood and that 75 years of independence. So thank you everybody. Ride safe. I want everyone for this initiative of the 75 years celebration of the independence, the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and a big gratitude for all the bike participants who have graciously come here to celebrate with all of us this bike rally, and your support for this thing. It's very like, when I got to know that you are so much willing to be a part of this thing, it was a big thing for us, and thank you so much for being a part of all of this. And I would like to say that so far we have been doing a lot of initiatives, but when it reaches to people, it's only through the initiatives of
through rallies, all people come together and we are able to collaborate with the people with the ground people. So thank you so much, and my best wishes to everyone on this initiative of the 75 years of India's independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Firstly, I welcome Honorable DC Sir. He has graciously consented to having this bike rally. Thank you so much, sir, for organizing this rally. I also welcome all the members of RERAM, especially Damien, the president. You've come from Shillong. It's a long way. Thank you so much for coming here. And this is, in fact, a very significant day, because this is the Northeast Festival, and this is how we kick off this festival. And there are 3 banners where we celebrate this festival. One is the Azadi Ki Amrit Mahotsav and your 50 years of Meghalaya statehood, and the most important one is Beti Bachao, Beti Padhao. And this is an aspirational district, and I would just like to inform everybody here and the press here that the moment DC sir took over as DC, we were number 5th in the entire country as in the aspirational district. So a big hand. Kahnyau Trip Youth Council Mauit Circle hak arpo pratrek uyayong araja arpo ar kaliyo wan pinten smai biang yakinong kit kam balai jongka na kabenta samoy trekam jongu araja arpo ar hadu araja arpusan haka jingalang kabalalong hador parho madan sim balapnya daw samla wante buk lengdo General Secretary Nyau Trip Youth Council West Khasil District. Hashwaban penlong ya ke jingalang layo ya ke jingduai lengbai Sister Elizabeth Suchang, Headmistress Jong ka Saint Mary Higher Secondary School Mauit. Hadin kata layo ban kren mai phang ya ki nongrim Jong ka seng lengbau samla lumlang khas imli. Kiwe pat ki balakren ha ka ni ke sngi kilong usamla ai borlang dengan Vice President ka KSU Mauit Circle usodar ka shnong tenru ba Morning Star Yong. Hadin kata layo ban pentian semaya kinongilam Jong ka Nyau Trip Youth Council Mauit Circle dau samla Roy Kupar Syndrome General Secretary Jong ka Sengkmi. Hakani ka jingalang pentian semai lai don lang usamla Isaac Basayomoit Assistant Secretary HYC Sengkmi but usamla Jimaulong Organizing Secretary HYC Sengkmi. Kinongilam betamai Jong ka HYC Mauit Circle ki kentup ya o President ba Jeremiah Dakar, Vice President Penshai Serkon, but Lambha Rongrin, General Secretary Shampang Tursad, Assistant General Secretary George Marwin, but beginning Hasha, Organizing Secretary Maximilando Umyong, but Kiwe Pat. Baru ki kenma ke jingja ka baca Ashilong Islam ki baladam. Ya ka isu sembeto. POE long baki kot kubor ke ka baca hakini isni ki baladam. Begitu ki beri ki basyong angku kilasdang bandawa sakajaka, ndai tang kajaka bat kapisa bat snayin bro. Kiberi basyong bean hakajaka jong kasorkar kipenbor mentaya kasorkar bakadai ban ajaka arhaja square feet bat mendai tang ajaka dai ban air kapisa arpo dulai pulak bakin snai kaya kata kala dai kawai na kajingnut jong kini kiberi ki manapar ban sedang ban penibor bat kasorkar kini gidak kishin kibangi pun kejat beriung ni hak ban pet ban perkhat ban bakan ja ayu yangi ladai lumlong ki pet perman Kiberi ki basyong bean yang kajaka jong kasorkar. Kinong tre jong kasorkar, kinong tre jong katanak municipal. Ki basyong bean yang kajaka, ladam dei bagi syong bean kini kinong tre jong municipal kajaka ba kasorkar kan penisnai ki kuata bakin let ban syong bansa. Dari kini kiberi ki ong em kinong mi yang kini kajaka. Idon kam ban yo ya kapisa arpo dulai bolak ban snayeng bat kajaka lu apo European war. Kum kaseng ngiladek ban penpau ba ngimla ban pediang yang kibakum kini kijing dawa jong ki beri dengan ni kadi kijing khot ba kijing jing penkan mau yang ikum ki kun samla jong katan mau ba yang ajak beri bro ko we balada ka sorkar ka ai bat ka pediang ni kijing dawa jong ki beri yimban se sesien pat ni haban mi kumba mi ekisnam balada amar bala sisien ba pilas dang ya we ko polisi ban ai yakini ki beri ki basyong basa hang tu pot hem to kan mau kani kanang wanja hakisnam pat ki bansawan kaseng ke persya ya kajing ya soy ke so sekolah border settlement apa yang kami Meghalaya batasam natrai POE lang baki kubur ke belajar mentah hak jaka baki jaka ki badang dei jong ki hima kasi kani ke sorkar ke pemerintah kalau le soy ke so sekolah ban IA ki jaka syapo asam ka pannong lat kadang i bat kadang don
hapo jong mensiam jongi hapo jongi dono jongi ba kata ka mensiam jingyale kadang yai beteng tak hadu kan yang khlemat balam dade badon kiskun samla jo kajat benriu ki badang don ya ka mensiam jong tirot sing ki badang don ya ka mensiam jong puak kiang nang ba ngatrai kajat benriu ka jongi nadu menu ngilak kelalong kirit pat hang ni gari ka jongi masuban ai kublai ya wei po wei dkhot jong kajat benriu ubala penpau ya ka jing slur baladawan kum kinu kijing jai kajat benri bajongi ngimi sakmat ban penpau ya kajing persyak bajongi ngimi sakmat ban penpau bangim dai kajat benri ko ban susya yurot hanu Wat ngi ibu ya kata kong ba nim ong bang ipek tangi ke basta pre ipek ni ke boge ba tem ba ipek kup sidang isem sidang kata kadai ke bangi pun keseng ba ibu sakmat ba pun keseng kamdai bangi dai ba ngila man kiu kum kaseng umdai bang ngila na unong ilam dai kum kaseng ngila lumba ka jigi trela na soban ong ba kum kisipai abo pitre ya kasakil isadon sibun ki jing e ngat ya kidi ki laitem atem ila adet ba laitem ko bonta pi kum kinong ngila susu ki jing e ba kum kaseng ki kendu tenga penslo de pi bo pinyai de pinyai tre ba kum kinong ngilam ba naslo mon kintiu khnet ya pi abang itrei kam sai nyem dei ban yetu khana ye ka e ka ba kinong lam ki ba kha ngrei mi dei ban pen i ma khma nang ba ka sai kan pi teng ilong kinong lam matang ye trei ka kam sai ye thu khana hayo hat kata ka sai kan pi la ban ki bru kuno kin sania ni la dangi ye thu khana ye ka kam di ye kam sai nasno ba kung gisipai la don ba jing bakla na kedeng kinong yelam kenau bo pen i ki muktia hapo jong ka West Gentil district menta ka sitho ding ki leyo jingi kai halo ki rukom trekam ki bolong katkum ka juk start ba menta da ka babandon kam bi ki tia technology pan kampan suk shushu ya ka jing trekam ha ka baide bat ki case ba pher ya ka ne ka program a jingi kai halo ka rukom trekam jong ka case information system CIS lapnlong da ka computer committee high court of Meghalaya haringkat ka jingi trelang bat ka Meghalaya state legal service authority balapan ya da ka Gentiles autonomous district council hatpepli hall juai ha ka ne ka ski lawan ban sakilang da u judge bodon borom ka Meghalaya high court u ba hamar san sing thank you u balong kum u kongsan u balapan pawi ka jing sokmen ban ya don mentalang ha ka ne ka singi u judge thank you u lapan singau ba ka jing don jong ka district council court a juai ka dalong kum ka jing rap ka ba krau e ya kinong shong shnong ki bari ki try jela ban ya khuni ki case jong ki da ka ba omdan kam shu ban de shadu high court ulapan pawru baha ki ni kisnem jong ka klam covid khat kendai ki don shibun ki jing e henry karukom trekam lang ba ka jing panon kam ya ki board jong ka juk start kalala ban penya renti ya ki kam ki jam baro jing panon kam ya ki mobile smartphone menta kala nang yarap shu ha karukom trekam manwat ya ki record jong ki case ba pher ha ka juk ka por ukremen balang ba ka jing panlong ya ka ni ka CIS karkum ka juk internet kan yarap ban pen bahaya karukom trekam hapo ka jelahi baro ka we ya ka jing lang la penya da ka week India additional judge additional district council court joai layo ru ye ke jing batai binia ya ki muktiar da ki riu shampang halo kapang baper jongkar kom trekam ka case information system kabala ru ban a jingerap haki babon kiliang made a personal invitation to me actually with thinking that CIS is already here and it's only a sensitization or awareness to show how the system should really function, and you all know as to how to access and how to use the system efficiently. Now you know the CIS system was available to the normal courts, you can see, which in different districts all over India. District council courts are functioning under a different regime, in the sense that they created under 6th schedule. It's only for drivers, and under paragraphs 4 and 5, the courts constituted. And these courts, they don't come under supervision of the High Court, except when appeals go there or under Article 235, if such situation warrants. And so they're functioning, you can say, on its own, very autonomous. And so, in this way, they were outside the ambit of the, whatever developments were there. Now you see in the last 2 years after this pandemic happened,
digitization, computerization, using virtual code, everything's advanced at a rapid pace. And even the normal codes or other codes, they also have to adapt. Now, we were thinking that, why should the fruits of this digitization, computerization be kept away from the litigants and from the lawyers and from the district council courts? Because this helps to increase efficiency, it helps us to give us information, it helps that a lawyer knows. You see, when the resource person, Ms. Tapira Fukan shows you, that if you have this thing, you don't even need to have a diary anymore. Because there are provisions there, in the program, in the CIS, right? You can have your digital diary. And now we all have these phones. Everybody uses a smartphone. So smartphone goes well in step with this kind of advancement we have in the judicial administration. So CIS, virtual courts, then even she talk about e-courts. And my main, the wish is that once we have this platform, that we should use it to the fullest, and the lawyers will know which orders are uploaded, when is the case coming up next, and the judges will help them also, that the staff's work will decrease. Now when you go to a court, you don't need to go to the Bishkar to find out when is the next case, or take out the records. Now with CIS, you have it in your hand. So there's many advantages we have. Cikumcung ila poisha ka bukut jongka thup kubor, sa chisen pat kuble shibon ye pi baro, tada hadu bangine shembyang, kuble shibon.